Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Menu Gobro. Class 5th subject Kashmiri. Date 5/10/2020. Topic Mazmoon Eid. Menu Gobro pur thajo khayal. Musalman Eid asan. Akh asan Lakut Eid, god pat asan se bad Eid. Ye kar ba wazahat Lakut Eid kya gayi? Musalman chu Eid manavan. So samjho aaya shabash. Lakut Eid yani tat wana Eid ul Fitr. Lakut Eid wana Eid ul Fitr. The bad Eid tat wana Eid ul Adha. Eid ul Adha. تو عید الفطر ماہ رمضان چن شکران وار تھو شکر گزاری ہندس سلسلس مز منانے خدائن کر لکن روز توفیق عطا تو کرن ام کس برکتس امیدوار اتنا ہوا سمجھ شاباش پور ریت کی روز داری پت شوال یعنی شوالک ژندر عید ہند ژندر نیران ریت کہ گۄڈنیُک تٲریٖخ عید الفطر آسان شوال کی گۄڈنِکہِ وار تھٲیزیو خیال شوال کی گۄڈنیُک دۄہ چھُ عید آسان لُکھ چھِ آفتاب کھسنہٕ پتہٕ زٕ رکٲژ نماز عید گاہس مز باجماعت ادا کران سمجھ آیا صاف لکھ جو چٹ ات خدائس وار تھو ات خدائس زار پار کرت گنہن معافی منگنک سنگ یوان کرنے ات عید پہ مسلمان صدقہ فطر چھنا عید برونٛہے گوٚبرو صدقہ فطر دِوان کٔژ بٲژ آسان پیوان چھُ دیُن کمہِ حساب آسہِ اعلان گوٚمُت تمہِ حساب پیوان دیُن اتھ عید پٮ۪ٹھ چھُ مسلمان صدقہ فطر غریبن غرباتن مۄنڈن تہٕ مسکیٖنن منٛز بٲگراوان تِکیازِ تِم تہِ مناون عید یہِ چھُ سہل مضموٗن اتھ تامتھ فی الحال کماے مےٚ تُہنٛدے موٗجوٗب تھوٚومُت